makobe buto Ahorsu Amos Borlo ikenya Assemblyman nola de mfo amachiang to ma to nwa elaka jina mbanye pakpili miaruja akude hira kava yo ka domoda anu abakwasha da kawenye ya ekawo adashila Akosombo Dam papa chiaronchi makobe no ozbo dashila chianchi wa awe be damba Agbe yo kata yo na shila chianchi kakefe ya motwa abaga to bovu na for you kava ya ma eto bubu to madakba ba etiaka pe mi ndia madakuku yo Tosh le kenya mafoto kata aw mafoto mi fonga ka no haha makomile amako ba mi gere mi aji nchofida gba du ma view fa konyi gede cho nchoma bada china fifiare to trode ava chonyi choma bada na fifia la pobe chieton magala va va ho ta mi ogbe de dola konyi bi ma wamen vevene we na j'ai amaga no do mala bi na dole dam gbo ha da slantia ela gan dam eta no mele $1 fefefe wa ke ha egbonu gbegbe tai ni ogbe de dola konyi bi chi amaga no do le topo e ke kala no reservoir ma no anan hafi mi anongo bi epola ga ke mi o me fela doit pas ganto hota we bi mi economic activities to kata come to a halt do wa me di bia va to gbo tatole va vraiment le nami pepe Antonia ho community de lolo pa ma ku ile fude ne mi ma zo akojo ale afageta jijiho dans le la va ma lo yo menya health implication la va va nyama jishi ma odo ku shie de la nu si ke shie la is totally polluted tam here no anu ha si oga ka ma lo mo po de kana nu ta le zan typhoid fever ku toto la be aboti o ngade gele shiema Toto akurira la vava dole lo that related sicknesses or la vava ye ku nya ni stama bubu na nya mara ofifi la fi bi never jodi ali ni na okapata we ta oduma viore no no ka me wole la yi am le egba ko kakaji cho no me ni le shi ni le blani ma ni le blani ma anani nya ba ochi o kama le ba wanu wa num vo ngoda anani nya ba yo chi aro konvena mi de chi moto bi madu mi o mi agbo wa she will convey your mamma globe, Jack, a duololo tie, a duololo, a poor mere safe in the Sikanya Saint Kizitua, a she home of Ella Gamalon Hall woman, Michu, Gogo, Gamalon Jova Battor, Amalon Howle, Avema, even say Gake Hamaloli, Mrs. Yabi. She dapper and yes, Avema 3 district water project. One woman called that she show her. Okay. Eta the pallet treatment center magala nyesio. Evo shi kieke supply na dodoa Agbe West Agbe East. Ekolade. Eta we bi mi on to magi shi dafa ma kata de kamali le domo. Shimalo hansio. Edema ba achiato magava vam hadaka madaka manya egba kaka koyi la ba nadmo ple ngoda yokela viare wona minya ba yumokpo dashile achiang chivo mo yokela pipipa de dodo adon hala unchi alo wo potogala fuma kokoko ekpobe ekpo tefiowi mio le va me fa do me fia la kpobe mo lo nke main road apa eja edo Gueji ha doita moto kwa mo hangla fefefe ele kafe mion skun puta te fa lo ha o ho na mi na we eta mion o chu eta nala na bi o fa na bi o pom nya malo mi na gugwa pro ile te fa na mion trap la that most of time our concentration ever vale stay fevinji ta no pom se anu awule gama yu ko ame ole drama wo ole stranded in a way the authorities man all to do me nova drama no liaise with the assembly member more affected areas to ame or will trap by mona we have access al calculata vadroma we no lies back with nemiata afio te fe ma bia ma ha tapo bogeziale azon aga po gale plenty sanitation ko ali keme draw de ka du poji o kata o cho nki ehie short te fe ma ta ebi na du no agi adu roba manu agi adela edefu azon afoji defo ha mega value ta wana baba gbenwa wana ba bele kona leji kwa kesi de wenyema ta pomo ba mi ma agboti ma o ko dare te ko le zoom line to sia ni request ye gaka menya dodo ka mo le lentio ne agboti ma o do afafa e shile fe ma afafa because mi onya ngade de premier ma ngade do
to me the kakujo one po the karatu ata ha ko nga ko no management ni ta yo nya bangudo de family nya shuta we ba mi afa la masama no nyawa ola khakhabi bomba ele khakha be la be choka na me deste fevina no pobe open defecation di bia jagomako because I'm your option like come va loss you que nenye ma situation e ma ko defu pa ta to ngodo defa fa nyawo fa anyi mano de e ka we nka mi ga kpo be ngoda wa ga wona mi fifulai ye mi o mi ga kpo be na wonya be ka va geta jija ihe na mo mosquito net la be finane o violo si vigevia mo lo kwa fulosi me ihe na va ga do have you ta mo mosquito net azon mosquito coil ha wo ha here light alloy si que manya charger bo wan la be electricity ma le do wa pa lo we ki atanza battery wa ta doji na ve ya lo ne ganye solar type ma ha ihan la ta pele mienti azan ko wale nududu vale fudenta molu kritoto ma nu ya nyanya nududu nyanya dula pe makwa o hien eda duo ma alo anyigba kwa mafanya o de mafudem na mi la fuma wa mede kuku eda duo ma fanya wala aba anyigba kwa ma mafudem na mi la fuma wa ne be mi ame mi le sheji le yima na zo ye do ma la ta ve po dale sheji la lo kukulu plitoto ma vo la ta po le sheji ye la po nu na gbe bubu ha be demo ho ahon plitoto ma Gake God so good enough de amele kama wonke me de kama du amele ka alo de kama tamele ka so fast yo ata gborobe amele onke azo ami amele ka ma kushishe mo la be no ma joza ndi ali ko sonze ka ko onye ozutobu ta nenye be san ojo ela nu blami la o mi amo la shima nyenye to e mele nu fuma e ki nga gele duoma ni to nya ma gbanto enye hoyo nga assembly member the come fon at 6 o'clock me manene my announcement be am no preparing lo macho moko o nyenye ma nga gbo mi ogbe area within 10 minutes e she lo mi hoshie ko mi ade na no fe lo mi podo over ko mi po sign be no e she le va mota she e hola defu the committee move me moto vin ko hai ho kata wala tamale antite me chatre gesia khoma galaxy la ingbajo azonye vele assembly member na the Gov't electoral area ihe ha ho do mo le kaponya assembly member na the Gov't electoral area ihe ha ho ihe nga ko edefu student mattresses ona mo na do the frita do me kura wana wa do mla ingba te pale kwa emre fo mi ame o mi le so so le ma de temie ngo kape o gala ya va mla ingba kolokolo ta natiko la natiko so supply ne mi ala be perhaps ya kritoto ma la vava malaria related issues so la vava ta no kwatiko plenty vale mama na mo ha ihe anami pepelo le egba panka kaji e makobo du kwakpla na akufado agede tefo de kavado alo tefo yuke echi egbelenwule nka na no mokpom na du kwakpla na akufado le egba panka kaji mele mokpone gba mi dakpe bi seta jeke na ojojo maria na national admon va pele local 190 ye nenye ke police you have me police o Gake police o mete sugbo area military men over high o mete sugbo tam hiene mota wata nami amema vamie dume la bi ko ali nke disgruntled element alors le gagalami dume me va po de laisser faire vina de kapiviala me va belete pale siki o po bi nke ko la ali amo le alno do unu na me so le nke ta wala sisi tane military men o le afiema nke dromamo pakle do han wa shi safe vina ba mal dromenemi patrol anan kwa la nabi fofoni la do ma mata no ne sisi le mie dume ta du kwa la ne pele mi ntile akpamagojia mon popo de sia de keko atanami mata mi tie la ko po simple majority kwa nyokata mi to ta pepele mu de sia de wa atanami de mi atanwafo aso amele nu puma menye me fe tete kwe la affected 15 communities all over voter base na most of them all affected tai ne wula we kwa no we na cut across the mi okata mi apo relief la be nenya mo pe no vinya le pe ejijojo la nyo se mata po de kono vinya ala no fu pepe ma la nyen nu blani
na munya mamle na mara shele ngobubuto tanye nya susu nye bi se ta me sia me na cho de le ma me yo wo le gbeta wo le mi onko semi allo unye wo le well to do allo philanthropist no pele mi enti na gele me cheche abi die na mi ye sia la fufudan abi mi onu ki o mi anyi gba yo mi kwekwe dagla agblin gba ku shi etome ta no tetele mi unsa mon popo de sia de kokola tanami kwa no nami ye me kwese se ta no na Yehowa ma wadu itefe now. Mada akpena okaka bubuto Ahorsu Amos Borlo abaleke mie edagode jiwa atentonami kabata. Mada akpena mi ohan le monu popota.